Siaga ni ompona ulange. Soaga makanja mapigau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hari-hari ompona ulange menurut falsafah Bugis. Ya, mulai dari ompona ulange yang pertama sampai 30 ompona ulange. Kita langsung saja ya. Dan jangan lupa di like, subscribe agar perkembangan channel ini. Omporena ulang madecenge, yarga majae, agi maelo ripigau rilalena ritu. Sidi waninna ompona ulange, iana ritu aso nyarang asenna. Anak-anak jaji malampe sungai, pegau pasurong puang, matunrui ripa jajianna, masampodalle nasaba aso ripa jajianna Nabi Adam. Agi pura tapana dingi ripa mulang. Dua ompona ulange, ia naritu asojonga asenna, najajiangi anak pertama, mau namasiga malakai, apa iana ritu nari pancajiang neneta Hawa, agi madecengi waddi mua ripegau, rilawangi sompa, runtuki alabang, tapi de nawadding rilawangi mamusu. Telu ompona ulange, iya naritu aso macang asenna, nakase nasaba aso najajiangi Kabil, anak na Adam, anak jaji madurakai ripa jajianna, majai ripa buttingang, majai ritanangang, rilaluangi mabela nakanai sukkara. Ia naro naripasu Adam Hawa boleh risurgana puang Allah Ta'ala. Apa ompona, apa waninna, ia naritu aso meong asanna, najajiangi anak baraniwi, makasingi riapan orang bine, tapi ompona 5, 6, 7, 10 telu, 10 5, 10 pitu, majai ripa mulang, matanang ase, nasaba nandre ula, maka simuto rilawang mabela, nareko tahu kawing, pakagarangi de naulay, masarang nareko rilakaingi indrang denule wajai. 5 ompona ulange, ia naritu aso kalapuai asanna, najajiangi anak madorakai ripa jajianna, nakasai de nawadding ripanorang bine. 6 ompona aso tedong asanna, maka semua rilawang mabela, runtuki alabang, maka simuto rikawingang, najajiang anak tandra macai mak bicara toriolo, pugau ipas suruang puang, tapi kasiasiwi, maka singi
riang liang tedong saping yarega olokolo mawijai makasingi riaka burang wake nasaba teai lokbang wake naritu makasimuto ripanora bine yarega ase pitu ompona aso balawoi asana tapana dingi riak kalang inrang nasaba tan riulle iwajai majatoi rielawang wae galung nasaba nandrei karyase ritu tapi makasingi riak ke burang pakakasa no risaloe ritasi madece muto rikawingang nasaba waddingi sogi arua ompona aso sapingi asanna anana jaji malomo patulungi ripadanna tau masempo dalle madecengi rikawingang dan nia ripatotonga bola nasaba matiro camming asanna madece muto rilawang sompa tega madeceng ripamulang balu asera ompona aso asui asanna madecengi ripamulang matanang rigalunge si bawa waena galunge mapamula malaki wai galung mauni si botolo mauna naripendre rirakyange najajiangi anak-anak madorakai ripa jajianna si bawa ripuang Allah Ta'ala nareko rikawingangi malomoi masarang yare gamatei masita makundraiye 10 ompona asonagai asanna majai ripamulang matanang rigalunge yare garidarae makasitosi rilaloang mangolo riarunge makasing riabotingang ngajajiangi anak maupai 10 sidi ompona aso bembei asanna makasingi nasaba iana ritu nariputama Nabi Adang risurugae ngajajiangi anak turu maupai malampe sungai napugau pasuruanna puang Allah Ta'ala 10 dua ompona aso gajai asanna temagagai tauel laloe torioloe tauri poleye asaba ia najajiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam najajiang anak maupai pugau pasuruang madecengi ripanora bine agi madecengi nasaba barakatna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 ompona aso singai asanna nakasei majai nasaba aso riruntukna api Nabi Ibrahim ripakarina Raja Namrud ajajiangi anak mabiasangi ujangang rilawangi mabela biasai nakanna ilasa ritengah lalang atau mati kiri lauta 10 apa ompona aso serigala asanna sininna jama-jamang madecengi salamai ripugau makasingi rilawang mamusu dangkang si bawa rikawingang nasaba iana ritu hari jajiang Nabi Sulaiman ngajajiangi anak sugi 10 lima ompona aso iti asanna anana jaji pugawi pasuruang
na niniriwi papesangkang turu iri pajijianna ripa masei ripa danar rupa tau macanti i tapana nasaba na jajiangi Nabi Yusuf tapana dingi ripa tatonga bola nasaba teyai na nasalai lasa puanna rilawangi sompa nakanai lasa atau halangang 10 enang ompona asobawi asanna na nakasei nasaba aso ribuanna Nabi Yusuf rikala bonge ripada ranena anana jaji ujangangi agi majai ripugau kecuali matanang ikajuki mabuai madecengi ria burang on roang doi teai lobang 10 pitu ompona aso jarakan niai asanna jarakan niai asanna madecengi rilawang mangolo riarunge rilawang maduta teai tanri tarima rilawangi riwanua lainge madecengi 10 arua ompona aso balipang asanna nakasai nasaba aso najajiangi Nabi Isa najajiangi anak macantik yanaro naripancaji matanna asoe salamai rilawang mabela atau sompa nareko jajiang anak napat diri ati to matuanna tapi pugaui pasuruang puang Allah Ta'ala 10 asira ompona aso lancengi asanna najajiangi anak pugaui pasuruang puang Allah Ta'ala malomoi sogi malomoi atiwi ripadanna tahu si bawa ripajajianna aso najajiangi Nabi Yakub makasingi rilawang dangkang 20 ompona aso ula asanna makasila da rilawang makduta najajiangi anak teai tesugi aso najajiangi Nabi Ismail 20 sidi ompona aso tau asanna nakasai nasaba aso najajiangi Fir'auna tau rigalie ripuang Allah Ta'ala nareko ripatatongangi bola teai tenan riapi nareko ripamulangi tenung atau ripasaparangi tenung teai tanriat dorang tau mate poncokna ada apakang parewa agi ajana ajana poncokna ada apakang parewa agi ajana nari pamulai kuena parewa bola tepat dingi riala pada padai nareko ompo si waninna akar rekanna 20 ompona aso aloi asanna nareko anu madecemua salama iri pigau aso nari pancajinna malekae najajiangi anak tanra turu iri pajajianna turu sitoi pasuruang puang Allah Ta'ala salamai rilawang sompa rilawangi mamusu ricaui balie ko idi rilawoi idi tosi ricau 20 telu ompona aso incala asanna makasingi
riak butingang sawai mawaseki rilaing apakang temak da tamarak da ridi tapi makasingi riang liang balu magati itarala na makasing sarona 20 apa ompona aso bali pangi asanna makasingi riapa butingang na jajiangi anak masempo dalle nasaba timun nami kedo na jaji sifat tujunna makasinto riang liang alo kolo nasaba mawija iritu 25 ompona aso balawoi asanna nakasai nasaba nakenai lupu kampungnya ripitu taongi tika na jajiangi Nabi Ibrahim anak jaji matunru iripuang Allah Ta'ala si bawa to pajajianna nareko riapa botingangi teyai temas serang pangkagarangi malay bine makasing ri lawang masinga papinrang nasaba teyai tendri waja mauni mega muna 26 ompona aso serigala asanna makasingi rilawangi sompa ria butingangi anak jaji wisogi makasingi ria tanang agi makasimanang mui rijama 27 ompona aso nabi wi asanna makasingi rilawang mabela ripangujuang menre ritana Makkah makasitoi ripanorang bine ripatatonga bola riak kalang inrang nasaba masita iriwaja ripakenang pangulu bangkung pasorong besi riaka burang adeneng masuro malandro kawali tapi 20 rua aso kalapu asanna na jajiangi anak pogawi pasuruang makasingir yaka burang wake olokolo nasaba mawijai makasito riak butingang 20 asera ompona aso sikadongi asanna madeceng rilantikang tuma parenta nasaba matumpuk batui batena maparenta madeceng ito riang balu nasaba magati itarala naikia majai riang apakeng nasaba nalai pilolang atau takbei madecito rilawang sompa riatanangang agi jama madecemanang itu 30 ompona asomanu asanna makasingi rilawa dangkang nasaba salamai ia tonaro na ripaturung dalee risininna ripancajie makasingi rilau doangang rimonri sempajang asra ia tonai aso kaminang macoa mapetu bicara toi sininna pananrange rilangi anak jaji malampe sungai nama sempo dalle na pugau pasuruang puang Allah Ta'ala ia tona riasang tepu lotong nasaba engkana akwasanna puang Allah Ta'ala nari makuana naro biasa engka jaji biasa to dek na jaji mapasisandre ki manik bawang rila laor ripamasena
si bawa akuasanna puang Allah Ta'ala. Puang Allah Ta'ala maraja pamase na maraja dampeng. Degaga jaji sangadina elo puang.